Hemşireyên ku di nexweşxane û klînîkên Presbyterian Columbia University Medical Center ên li New Yorkê çalakiya dest ji kar berzanî ya rojekê kir. Hemşîre dixwazin peymanên xwe yên kar ku kanûna pêşîn a sala borî xediya bû nû bikin û her wisa îddia dikin ku ew ji her kesî baştir dizanin ka xîzmeta baş çawa ji nexweşan re were dayîn. Anthony Ciampa di vê mijarê de wiha dibêje. To let our community know that we're fighting for them. ام جبو خدمتک هن اولادار بدین نخوشان دخبتن ام نها بی پیمانه کار دخبتن ام دخوازن نیورکی بزانن کو خدمتک باشتر بدین نخوشین خو حول ددین د نخوشخانه این کو ام تعداد دخبتین هجمارا همشیریان کیمه او جبرویجی نکارین خدمت حوجداران بدین ام دخوازین گل نیورکی پشگیریامه بکه Hemşireyên ku li ber nexweşxaneyê Millsteinê kom bûn gotin ku ev dixwazin vê peyamê rabigihînin. Dema ku em hemşîre li derweyê nexweşxanê bin bizanin ku tiştên xelet diqewimin. Minerva Concepcion Green jî li ser çalakiyê wiha got. We were here since this morning. Em ji sirs bêvir da li ber nexweşxanê çalakiyê dikin. Armancame civak bibîne ka di nexweşxaneyan da çi diqewme. Ji bilî me di çar nexweşxaneyên din de jî grev heye. Em ne tenê ji bo xwe lê ji bo ku xizmetekî baştir bidin nexweşan jî vê çalakiyê pêktînin. Divê hin zêde hemşîre were girtin. Carna ez bi tenê serê xwe bi saetan dixebitim. Carnan nexweş ji bo ku randevuyek bigirin sê-4 meh li bende dimînin. Salê nêzî 40,000 nexweş tên klînîka ku ez tê da dixebitim. Katie Pasyonê jî wiha kala çalakiyê kir. ام جبو پیمانک عادل آکار چالاکی دار دخن. د نخوشخانه نیویورکی ده گلک پرسکریک هنه. ام دخوازن خدمتک باش بدن نخوشان. لی مخابن چه پشگیری هوجه جمرنای گرن. داخوازا میا اوله اوکو ام بکارن خدمتک باش بدن نخوشان. سنورک جبو هجمارا نخوشان وردانین. هر وصا ام مافین خوین مال نشینیه و موچه یکی کو ام بکارن بی دبارا مالباتا خوا بکن دخوازن. Sinan Tunçdemir, Denge Amerika, New York.